Salibonani sihlobo esithandekayo, sithanda ukubingelelana samukelana kusifundo sethu sesihlanu okhulumayo uAmos Maforo. Ngizanxusa ke izihlobo zami ukubana labo balibingelele. Salibonani bathandekayo, siyathokoza ukuhlangana kulesi sifundo sanamhlanje olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani lonke indawana ngendawo. Siyabonga uzuze kunithuba lokufunda ilizwi likaNkulunkulu. Mina nginguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani, themba lonke liyaphila. Mina igama lami ngumfundisi uVZ Ncube. Asibusisekeni kulesi sifundo, asikhothamsene amakhanda sikhuleke. Baba wethu othandekayo usezulwini siyabonga. Sithi khwimilili okwalesi sikhathi ukuba sihlangane lawe ezwini lakho. Kakuthi wonke umuntu oyingxenye yalesi sifundo abusiseke. Inkambo yakhe yokukholwa ingaphindi ifane. Udumo aluze ngakuwe. NgoJesu Msindisi siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga mfundisi Ncube ngomthandazo. Sihlobo zami, sikusifundo sesihlanu siqhubeka sifunda okunye ngoJesu. Isihloko sethu sithi sona ukukhanya njengezibani ebusuku. Ukukhanya njengezibani ebusuku. Indaba yokukhanya sihlobo esithandekayo. Ukukhanya kuyabususa ubunyama. Lapho esikhona ungakhangela ikakhulu nxa kusebusuku. Lapho emadolobheni kwesinye isikhathi asiboni kahle inkanyezi, kodwa nxa ungayi emaphandleni ziyakhanya kuhle inkanyezi ngoba kuyabe kumnyama, kulakho ukukhanya kususe ubunyama bonke. Namhlanje sizakuqhubeka sike sikhangele ukuthi thina ke sikhangelelwe ukuthi sibe ngabantu abanjani phakathi bobunyama lobu emhlabeni wona lo esikiwo. Siza kubala indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda uFiliphu 2 ivesi 14 usiya ku15 bese sichasisa. Verse 14. Yenzani konke kungekho kusola kumbe ukuphikisana, ukuze libe ngabantwana bakaNkulunkulu abangasolekiyo labahlambulukileyo, abamsulwa phakathi kwesizukulwane esonakeleyo lesixhwalileyo, lina elicwebezela phakathi kwaso njengezinkanyezi emkhathini. Nansi indaba isihlobo zami. Sike sichasise sile background leyo ukuthi uJesu uthi yena uyikukhanya kwezwe. Uthe sesuka futhi abesithi lina liyini bakithi likukhanya kumbe lizakuba yikukhanya yini liseliwini bakithi elikukhanya kwezwe. Kuyini esikuzwisisayo nxa singenisa lesi sifundo kundinyana leyo kwaziwa ngekhanda lesihloko sethu? Ngabe kuyini esikutholayo lapha? Ngicabanga ukuthi kukhona injongo uNkulunkulu ayijongileyo ngathi kunkambo yethu yokukholwa lokudlelwano bethu laye. Nginanzelela ukuthi ujonge ukuba sibe msulwa phakathi komhlaba omnyama. Ngokuba njalo siba izibane, siphakamise igama lakhe ngokuphelela kwethu esikwenziwe nguye. Abesekhuluma into ezimbili ezingasenza ukuthi sibe msulwa. Yikugwema ukusola, yikugwema njalo ukuphikisana. Amagama lawo amabili angani alobudlelwano akwenzakala ukuthi usole ungaphikisanga, kumbe kuswelakala ukuthi uphikise unganjani ungasolanga. So ke kuhle ukuthi ke kube lendlela yokunanzelela ukuthi wena lami kasiphelelanga, kodwa singapheleliswa kuphela ngubani? Nguye uNkulunkulu. udinga ukuthi sibe ngabahlambulukileyo ngaleyo ndlela. Okay. Yes. Umsikhumalo sesiyabonga kakhulu indaba le yokuthi uze sibe izibane sihlobo esithandeka sikhanyise, simele silinde futhi singasoli. Yangithi phela siqaphele konke lo. Siyabonga. Mina engikutholayo ikakhulu kundinyana lapha nxa siqalisa ngithola kakhulu ukuthi ukukhanya kona ngokwakho nxa kukhona vele abantu bayakubona. So umpostoli Paul lapha ngimuzwa ekhuluma ukuthi number 1 ibandla kufanele ukuthi libe yikukhanya. Kona lokho into ongamelanga ukuthi
ubaleke kunyamalale bekucatshe emkhumbulweni wabazalwane. Kumele libe yini? Yikukhanya. Hayi ukuthi kuphela kumele libe yikukhanya. Kufanele ukuthi nomhlaba omnyama uzibonele ukuthi laphana kulokukhanya. Kungabi into esikhamba siyikhuluma thina ukuthi hayi thina sikukhanya, thina sikukhanya. Umhlaba kumele uzibonele ngoba ukukhanya vele nxa sokukhona akula muntu uyazibonela ukuthi laphana sekukhanya laphana. So kufanele ukuthi ibandla libe njalo, lingahambi lizikhuluma, kodwa kufanele ukuthi khona abantu kube yibo abaconfirmayo ukuthi hayi lapha kulokukhanya kukaJesu. Sebebone indlela esiyabe siziphatha ngayo mhlawumbe impilo yethu yangaphandle. Yikho lapha isihloko sikhuluma ukuthi ukukhanya njengezibane ngaphi? Ebusuku. So kusitsho ukuthi khona kumele ukuthi abantu baziconfirmele ukuthi hayi lokhu yikukhanya okuvela kuThixo. Hey madoda, basiconfirmela akufihlwa futhi phezu kokuziconfirmela abantu mina ngicabanga ukuthi kumele futhi badonseleke ngoba nje yabona vele ukuthi isibane kungafakwa ilight emnyameni izibungu ziyabuya khona lapha. So uNkulunkulu vele ebiza isizwe sika samaHebheru kumbe sika Israyeli ukuthi asibeke eceleni. Wayele njongo yokuthi umhlaba ongamaziyo umazi through uIsrael. So nxa esinika lapho ukuthi sithina sifanele ukuthi sibe yikukhanya, uthi ukuthi sikhona kumele ukuthi abantu badonseleke kithi. Nake ngicabanga maforo ukuthi isibane sami as an individual Christian njengomKristu ukumbisa ibane sethu njengebandla. Kulabantu inabambonayo uKristu kimi babuye kuKristu ngempilo yami. Umfundisi uthi into ekhona lokuthi bekumele ukuthi kubonakale ukuthi kulomahluko kimi engimi lapha emnyameni la kulo osekukhanyeni. Then bese sidonse kumbe ibandla amabandla lapho uNkulunkulu aplante khona. Abantu bayambona uNkulunkulu ku-community yambona uNkulunkulu ebandleni esikhona khona. Uyabona ngikutsho ukuthi bekumele ukuthi ngabe abantu kulolutho ludonsa abantu babuye. So lolo lutho lungaba khona olunguKristu oyikukhanya kwezwe umsebenzi kaNkulunkulu uyaphelelisa. Actually ngicela ukungezela khona phana ukuthi yikho ungafunda ugwalo Great Controversy ichapter ethi yona snares of Satan, right? Kusengilibala ukuthi ngiparagraph bani. uSathane kuthiwa kethuki nxa kukhona izinto ezingamethusiyo le ngenye yangikhona kuthiwa when indifference prevails ngabona kungasela mahluko phakathi kwebandla lomhlaba kuthiwa uSathane kakethuki ngoba uyabe kwazi ukuthi ngakho engozini he is in no danger of losing those people. Uyakwazi ngakho engozini yokuba loser bona abantu. So ngizama ukufithizela ukuthi ungabona kungasela amahluko phakathi kwebandla lomhlaba uSathane sengarelax ngoba sekwazi hayi labana sebengabantu kakhulu. Mfundisi mina I think okunye okungithintayo ukuthi uNkulunkulu akhethe ukuthi sibe ukukhanya yena ekukhanya kuyangethusa. Ungakhangela vele kudalwa izulu lomhlaba usuku lokuqala udala ukukhanya. Ungaya ekucineni kuSambulo iBhayibheli bese liveza ukuthi akula langa ezweni elingashazwayo kodwa uKristu uyikho ini ukukhanya. So nxa esithi kasikhanye njengoKristu sokuthi ukuthi ngezinye indlela ubukhona bethu yikuziveza kwakhe emhlabeni omnyama thina okuyikuthi sisuswe kulobo bunyama saya ekukhanyeni. So ngicabanga ukuthi nxa kulento esingayiqakathekisa isipho lesesiphiwe nguNkulunkulu kuba yingxenye yaso kakhulu. Umhlaba ubususiza kithi ngoba samukele ukukhanya okunye uJesu Kristu. Sihlobo esithandekayo, siphawuliwe sikukhanya kwezwe. Asimeni nesibindi singethuki, sikhanye kalokho sithiwe thina sikukhanya. uPaul uthi seqedile ukuveza lapha ukuthi uJesu uyazehlisa, uyalalela, ulandela intando kaJehova. Abe sitshintsha aqalisa ukukhanyela ibandla mina lawe ukuthi mina lawe kufuze lathi sifuze
uKristu lo esithe sinjani siyamlandela sesikuchila ukuthi uKristu uthe mina ngiyukhanya kwezwe lina likukhanya lani ngapha ngithi phela ake sikhangele lapha indaba yethu yokusindiswa uFiliphu ngo2 ivesi ngo12 lo 13 ithi ngakho-ke bangani bami abathandekayo njengoba lihlezi lilalela kungayisikho nxa ngingekho kuphela kodwa khathesi ikakhulu nxa ngingekho qhubekani lisebenzele ukusindiswa kwenu ngokwesaba langokuthuthumela ngoba uNkulunkulu osebenzayo phakathi kwenu ngoba nguNkulunkulu osebenzayo phakathi kwenu ukuba lifune njalo lenze okumthokozisayo. Right. Nazi indaba le. Ake kukhulunywa ngani kanti lapha sokuthiwa sisebenzele ukholo lwethu. Singakuhlanganisa njani indaba yokholo lemisebenzi? Usindiswa kanti sisindiswa njani? Bafundisi bami. Ufunda manje. Usindiso yisipho. Right. eBhayibheli yasevezela ukuthi sisindiswa ngomusa kaNkulunkulu ngokukholwa. Right. Sisindiswa ngomusa ngokukholwa. So nxa sesikhuluma ngemisebenzi mhlobo wami sisikhuluma ngani uthini kuyini kunesimese sikwenza uze sindiswe ya ngicabanga ukuthi engxenye lapha gatsho ukusebenzela iholo. Alright. Hayi kodwa uthi umKristu kuhle alondoloze ukukholwa kwakhe okwakhe ukukholwa akweluse njalo insuku zonke abuye njalo abe lenkambo loThixo insuku njani zonke. Isibonelo ungakhayela ukukhula komuntu kukhona okwenzakalayo ekukhuleni kwani komuntu bangitsho wena ungawuthelela wena ungawuhlakulela kodwa akulalalanga elilodwa ongafika ukuthi sengukhangela nankuya uyakhula nankuya uyawubonisa unjani usuku. So uNkulunkulu kulengxenye yakhe esingeke sayenza loba kutheni ngokusindiswa kwani komuntu. So ngeke ngithi mina ngiyalusebenzeni ngiyakusebenza ngale indlela. So kudinga ibalance yokuthi sazi ukuthi ingxenye kaNkulunkulu ngokusindiswa yipi mina ngisabela njani. So kuqala kulandele sikwesi. Okay, ngicela ukufunda ivesi leyo Ephesians chapter 2 ivesi ngo8 ithi lapha ngoba lisindisiwe ngomusa ngokukholwa njalo lokhu akuveli yini kuyisipho sikaNkulunkulu. So umfundisi uthintile lapha ukuthi sisindiswa ngomusa. Lokho nzwisisa ukuthi kutsho lokho ukuthi uNkulunkulu nguye othathe inyathelo lokuqala owenza ulutho ukuthi sisuke esonweni kumbe sisuswe kufeni. Kanje inhliziyo zethu vele zihlamukile anti ziyambalekela uNkulunkulu. Kusemandleni kamoyo kusemandleni kaNkulunkulu ukuthi ngiphenduke. Asikho mandla ami khona ukuthi ngaphenduka. Right. Ngamandla kaNkulunkulu yiwani andonsayo andetha la. So ukuthi umuntu uyasindiswa kakulaluthe ngilwenzayo ukuze ngisindiswe. Kodwa kuchiwo ukuthi kuyisipho esivela kuNkulunkulu ende ungabala uJohn 3:16 mhlobo lesi sipho siphiwe wonke umuntu osemhlabeni. Kodwa kakutsho ukuthi wonke umuntu uzasindiswa ekugcineni uyaba khona empilweni entsha. Yikho ethe ngokukholwa kusitshona kusitsho ukuthi nxa uNkulunkulu ekuqhubela leso sipho kuwe ukuthi usamukele uextende isandla wamukele ende leso sandla yikukholwa ukuthi uNkulunkulu lamandla okukusindisa akukhuphe esonweni. So yiyo indlela umpostoli Pilate ngayo ukuthi sisindiswa ngomusa ngoba kakho ngakusebenzela akuphiwe. Kodwa kubuya kuluthando lukaNkulunkulu oluphiwe lonke abantu. Kodwa abantu kulengxenye yokwamukela yokukholwa okumele bayidlale ekwamukeleni usindiso. Alright. Yebo. Angibona ngani khona apho kungezelela. Actually nxa sisikhangela le verse le uPaul ubhalela amaKristu la. Alright. Ubhalela ibandla, ubhalela abantu
asebemamukela uJesu. Abaphindisela. Yes, so nxa esithi sebenzelana usindiso kumbe work out your salvation ngokwesaba la ngokuthuthumela la ngokuzehlisa. So ngamanye amazwi ukuze bona baveze lolu sindiso asebelwamukele bakuveza njani ngokuzehlisa ngokulalela ngoba nxa uNkulunkulu esekuphile isipho lesi ayisikho lokhana ukuthi sithi once saved always saved. So kule sigaba sokuqala se justification by faith umuntu uyalungisiswa ngokukholwa ukuthi hayi wena usufakwe la, then kube sokusiba le process yokuhamba lo uNkulunkulu ye sanctification yokungcweliswa. So ke lapho uPaul ukhuluma nge sanctification ukuthi vezani usindiso lwenu lo leselulwamkele liuveza njani obedience akulalela humility. So ngamanye amazwi imisebenzi kayiveze ukuthi lina selisindisiwe. So nxa ngikuzwa mfundisi kumele umuntu aqala asindiswe. Yes. uNkulunkulu athathe icontrol yempilo yomuntu. Yes. uNkulunkulu angaphila phakathi komuntu ambuse Kakhulu. sokuvezakala izithelo. Izithelo. So ukusebenza lokho sikusebenza ngemva kokuthi uNkulunkulu sesebenze kakhulu phakathi Siyabonga sihlobo zami. I think iyacaca indaba le ngoba yekhathazayo especially emabandleni endaweni eziningi esikholwa yikho uthola abantu bathwele nzima bazixabelanye bethi basebenzelana lezi ngoma ezihlatshelwayo no ukuthi kuyasetshenzwa la siqoqa imqhele ngemisebenzi yethu zathini ibalance yona emelizwakala ukuthi vele esimele sikwenze ingxenye yethu yipi sikhanyele uRoma ngo3 ngengoma leyo njalo siyithintile ngicabanga ukuthi kumele sikhulume ngokuthi sizaqoqa imqhele ngesikwenzelwe hathi sizaqoqa imqhele ngemisebenzi yethu sizaqoqa imqhele ngalokho esikwenzelwe okuyabe kulezi imisebenzi zinkanyezi azomqhele zinkanyezi ezisemqheleni lokuthi isindiso vele kungumsebenzi kabani kaNkulunkulu thina sila credit kakhulu usathane uyakuletha konke akusengela abantu baze bakukholwa ukuthi kukhona engikwenzileyo. Singakhanyela indaba ekuRoma ngo3 verse 23 usiya ku24 lo Roma ngo5 verse ngo8 lo Efeso ngo2 u8 to 10 sesike sayibala la sifuna ukuthi sike sidobhe okuthile esikutholayo ikakhulu sikhangele indaba zona lezi zosindiswa. I think engunanzelela kulama verse eyokuqala iveza ukuthi sonke sonile. So silungisiswa ngani ngesihle ngokuhlengwa okuka Kristu Jesu. uRomans 5 abesesivezela ukuthi uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe kithi ngokuthi wasifela siseseyizoni and uEfeso abesekuveza ukuthi hayi sisilisiwe ngomusa ngokukholwa kakuveli kithi kuyisiphiwo sikabani sikaNkulunkulu. So khona lokho singakunanzelela ukuthi thina sivele sinjani siyizoni. uNkulunkulu ngiyothethe isigaba sakhe sokuthi hayi izoni lezi othi kinjani ngizihlenge ngalendlela thina sisabeleni ukuhlengwa kwethu lothando lukaNkulunkulu. So nxa ngikuzwa kahle mfundisi akula lutho vele umuntu alwenzayo ngamavesi la umusa yisipho esivela kubani kuNkulunkulu. uNkulunkulu nguyosisebenzayo nguye osisindisayo. Right. Iziphi indlela ke osuke wabona uKristu esebenza kuwe empilweni yakho? Siwile sinjalo sikusigaba esikiso sona lezi. Kuyini uNkulunkulu akwenzayo kithi ukuze senelise unqoba isono? uPaul uthi khona akuseyimi ophila ngibethelwe kanye loKristu. Alright. Akuse impilo engiyiphilayo ngiphila ngokukholwa ngaphi endodaneni. Okay. So ngamanye amazwi esikuzwisisa kakhulu nxa sikhangela lapha yikuthi uNkulunkulu nguye osinika amandla. Kunjani? Yes, nguye osi empoweryo ukuthi sikhethe okulungileyo. Kakuveli kithi. Khona lokhu ukuthi ukhethe indlela eright. Ungatshontshi, ungabulali, ukuthi amandla ukuthi khona ubalekele izilingo. Exactly.
akuveli emuntwini kuyisipho kuyisithelo sokuthi umoya oyingcwele usumvumele yikho kuthiwa work out with fear and trembling nxa usuwamukela uKristu suqhubeka uvumela umoya oyingcwele sebenza kuwe then lokhana sokubuya as a result yokuthi wena uhamba lobani lo nkulunkulu particularly umoya oyingcwele nxa ephila phakathi kwakho izithelo lezona sezibonakala awusatshontshi awusabulali awusafebi awusathini lokhana sokuyizithelo zokuthi umlimi usedalile irebirth usuzelwe ngakutsha ngaphakathi kwakho kakhulu siyabonga ikakhulu indaba yena le ayithintayo umfundisi uKhumalo abona imvelo yethu vele imvelo yomuntu ifuna isono awufundiswa phela amanga vele akuwe so impi ekhona ngiyokuthi ngikhuluma iqiniso inzondo ukuthi inzondo umuntu kulula vele imvelo yami so ibalance yona leyana ukuthi umlimo asincedise kumpikazi lesikiyo ngithanda khonapho maforo sorry ukuthi imvelo yami iyabisithi ifuna ukuqamba ngifuna ulandelela umcabango so nxa kuthiwa with the fear and the trembling ngithandile ukuthi nxa semphila sengisensa vele ukuthi ngisebukhoneni bukaNkulunkulu izikhathi zonke uyakubona ukuthi so ngingenza njani into ekhohlakele kangaka ngonele uNkulunkulu ingqondo yabisikimi ukuthi ngibe kwazi ukuthi whether kule opportunity yokuthatha imali lokuthi ngiyikhonise sensithi ngabonwanga ngikwazi ukuthi kulelihlo le presence yobukhona bukaNkulunkulu elawula impilo yami kakhulu Osikhanyelela uPhilip ngo2:15 siya ku16 okay bengilandelela amazwi kakhuya lapha yabona uPaul maningi amazwi akhulumayo asithintayo ungakhayela kuKorinto wesibili ngo5 verse ngelika 17 uba umuntu esekuKristu Jesu uba isidalwa esinjani esitsha so kulezi izinto ade phila kizo akungasaphileki kizo ngoba usephila ekuKristu Jesu so ngicabanga ukuthi umcabango lo esiulethelwa lapha usivezela ukuthi thina okwethu kusabela lolu sindiso oluze kithi mahala luze kithi mahala saluvezelwa salubona sesilubonile ke singalwamukela kulezi izinto akusaphili wena utsho njalo at some point uPaul uthi ngona akusaphili mina kodwa ubani uKristu sephila phakathi kwabani phakathi kwami mina ngicabanga ukuthi asichallengeane mabalaleli ukuthi empilweni ukuvuma lokusabela usindiso kulusizo kakhulu ngoba kulezi zinto ebesingeke ebesingaziphila thina sisodwa kodwa sesikuKristu Jesu kazi saphileke kakhulu sike sikhangele indaba yomnyama lo umhlaba lo omnyama mhlobo wami ungakhangela indlela uPaul aloba ngayo ikakhulu ekhangela ibandla laseFilipi sisukela kuchapter 2 verse ngo14 uyabakhuthaza ukuthi benze izinto zonke bengakhononi bengaphikisani uyazi lapho kuliwa khona emabandleni ku-community ezimulini yikukhonona yikusolana uyazi nxa kunjalo ukukhanya akukhanyi kahle akuhambi kahle akuphumi kahle ukukhanya vele kukhanya kuhle kumbe isibane sikhanya kuhle emnyameni ya kungamamnyama kakhulu lezibane lezi mhlobo inkanyezi ziyakhanya kwesinye isikhathi kalokho njengatsho lapha emadolobheni kuya kungakhanyi ukuthi kungabe kule nkanyezi ebusuku kodwa ziyabe zikhona zingakhanyi kahle khathesi kunje likhanya anti ilanga likhona akukhanyi ukuthi zikhona kodwa kungaba mnyama sezikhanya ake sikhangele uverse ngo15 lo16 sikhangele ukuthi kanti uPaul uchasisani ngabantwana bakaNkulunkulu ukuthi babe yini ukuze libe ngabantwana bakaNkulunkulu abangasolekiyo labahlambulukileyo abamsulwa phakathi kwesizukulwane esonakeleyo lesixhwalileyo lina elicwebezela phakathi kwaso njengezinkanyezi emkhathini lapho liqhuba ilizwi lokuphila ukuze ngizincome ngosuku lukaKristu ngokuba kangigijimelanga kumbe ngasebenzela ize right kuyini asikhuthaza khona simele sibe ngabantu abanjani abenzani abafakazi abantu ngicabanga ukuthi kulento ayichasisayo lapha ukuthi kasikhanye njengezibane emhlabeni alright ungakhangela nyake ngichayela imoto
ungachayela imoto nxa ilanga lisanda kutshona uyakwanisa ukulayitha imota laphana kodwa ungabona amalayithi akho ngoba lokho kulokukhanya okuthile okuphandle kodwa ke nxa ukukhanya unyama lokho bubuya ngamandla amalayithi akho lawa senjani asekhanya azakhanye futhi khatshana kuyafanana lo mfanekiso esiuvezelwa owani owezinkanyezi angitsho mina ngikhulele ekhaya bekuthiwa umnyama wempisi ya nxa kumnyama ubumnyama wezulu ungaba mnyama inkanyezi ziyakhanya ngamandla so ke uthena thina silokho kukhanya okuza kwenza ukuthi laba abasemnyameni banjani bakubone but umbuzo wakho ubuza ukuthi ngona sikhanya njani angitsho umlobo uvezile laphana actually iverse 15 lo 16 uvezile lapha ukuthi kufanele sibe msulwa kufanele singabi la sici sibe ngabantwana bakaNkuluNkulu kwesinye isikhathi kulabanye abantu abangaphila impilo hayi ubani ulungile kodwa engasimta kaNkuluNkulu angikwazi ngithini ukhona umuntu ongamkhonzi umlimi ongafuni umlimi laphana kodwa kulezi impawu ezimveza ukuthi kuseselokunye okudinga ukuthi anjani akwenze ngoba lezi zinkanyezi zomhlaba kufanele ukuthi izinkanyezi lezi kube yithi esiveza lokhu kukhanya such that laba abantu banjani beze kulokhu kukhanya okugcina emfisa sikunanzelele ukuthi uyaqinisa umpostoli Paul lina likukhanya emhlabeni kakukhanyeke ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uyihlo osezulwini so ke ukukhanya lokhu akuphelele kutheni kasikhanya kodwa indumiso kufanele iye kubani uNkulunkulu all right okay yebo okunye okukodwa engikuthola lapha na ku verse 16 uPaul uthi singakwenza njani lokho okay ukuthi sikhanye emhlabeni omnyama uthi khona ngokubambisisa ilizwi lokuphila kakhulu uthi khona lapha na holding fast the word of life ilizwi lokuphila livangeli so ukuze senelise ukukhanya right emhlabeni omnyama olezinto eziningi njengoba kuvezwe lapha ukuthi umhlaba ule technology ule media imedia ilethe izinto eziningi ezingenza ukuthi sigcine sesifana lo mhlaba ukungcola konke singakubalisa okungenza ukuthi singaba conformed lathi ezintweni leziyana izibane zethu ziyabe zilokho ezinjani zicitsha so ke thina okungasinceda ukuthi sikhanye emhlabeni is to hold fast ukubambisisa ilizwi lokuphila okungubani okunguJesu okulivangeli likaKristu yikho okungasincedisa ukuthi sahluke ngoba ukuze kube lula ukuthi sikhanye kumele umahluko kumele kube lo mahluko kumele singafani lo mhlaba kumele njani sahluke yikho kuzaba lula ukuthi sinjani sikhaso ukukholwa kwethu sesikwamukele kubani kuKristu kumele ukuthi khona kusincedise ukuthi siqhubeke sinjani sisahluka yabona umhlobo uyachiseka lo mbuzo mina lapha mfundisi nxa ukuletha lo kanti ukuthi phezukwendonsela lamandla angaka womhlaba phela imali yasidonsa kakhulu sesize singena la kuma businesses aphambene lentando kaMlimi ipleasure ukuzikholisisa imedia silethe enye impilo silethe okunye ukukhanya mana ngithi artificial ngokunjani mhlobo okungasokukhanya ngoba ukukhanya nguJesu anti kulalokho komhlaba okuyikukhanya okuyikho kodwa okukhanya kulendonsela kangaka kumaKristu so mina mfisa ke sincedisane lapha lababukeli labalaleli singenza njani ukuthi sale singela sici emumweni onjalo ngoba Enoch phela ungakhangela Enoch wahamba ku wicked generation kuthiwa yena wahamba loNkulunkulu so ngicabanga ukuthi ngenye example esingayikopa ukuthi nxa indonseli ilamandla kangaka asifundeni kwaba izoluthi bahambe njani uEnoch kuthiwa wathatha uThixo elizwini anti ilizwi laphana lalingakabi leBhayibheli kusakhulu iword of mouth kuxoxelwa ukuthi uNkulunkulu unje ende kuthiwa waphila impilo yohamba loNkulunkulu eduze kangaka ethandaza umoya wakhe imphefumulo wakhe kuthiwa wawu-open wawuvulekile ese-streetini ese-taxi engabe wherever ekhona
wayephila ebukhoneni bukaNkulunkulu. So mbone ngani singazuza amandla khona ukuthi lokhu uNkulunkulu akwenzela uEnoch sicela senzele khona ngoba hayi amandla omnyama asidonsa. Hayi ngicabanga ukuthi okutshoyo ya kuliqiniso asihlaleni sisebukhoneni bukaNkulunkulu. Silalele silandele uNkulunkulu. Asilaye lokho ekumele kwenzakala. Ngoba umsindo vele emhlabeni uzahlala unjani bakithi? Ukhona sihlaselwe izihlobo ezithandekayo. Mina okunye ungithinta sorry mdala. Okunye ngithintwa ngumlingiso ofakwe isibonelo kulokho okubuzwa ngumsisi Mhlanga ukuthi uJobe ufakelwa izigaba ezine ezicacayo ukuthi wayilolu hlobo emhlabeni onakeleyo. uJobe wayemsulwa exwaya okubi emesaba ubani uNkulunkulu. Angithi ungakukhangela konke lokhuyana okungethusa kakhulu ukuthi ku verse 1 sithola kunguMosi onarratayo oxoxa ngobani ngoJobe ukuthi kwakungela ndoda kwakungela muntu olungileyo njengobani njengoJobe. Angithi but u verse 8 ngoba kwesinye isikhathi kusokungenzeka kuya ukuthi thina sinje sibonane kuhle kube sengathi silungile kodwa umbuzo ukuthi uNkulunkulu uyasifaka kuleso sigaba ukuthi simsulwa na. uJobe kethusa ngoba uNkulunkulu ku verse 8 laphana uzwakala exoxa lo Sathane. uJobe ngeke kwathi emhlabeni uvela khona xa uvela emhlabeni kufanele ubuhlangane lo yedwa olungileyo ongela sici and lo muntu ngubani nguJobe. Nxa uSathane kakathi ukuthi hayi akunjalo uthi yikuthi umbiyele. So iba lethi yikuthi umbiyele ingeli verse ukuthi ngiyavuma ungehlulile. Alright. Yeah, ngicabanga ukuthi indaba lesi iphendula ngoverse ngo17. Yeah. Ku Philip khona phana. Ngicela usibalele uverse ngo17. Ukhanyele ukuthi vele simele sibe njani. Simele sihlale singabantu abayiminikelo enjani bakithi phila. Sibale uverse ngo17. Kodwa la nxa ngithululwa njengomnikelo wokunathwa phezu komhlatshelo lenkonzo evela ekukholweni kwenu ngiyathaba ngithokoza lani lonke. Khuya akuchasise indaba le yeminikelo ethululwayo. Kuyasabe sikhuluma ukhuluma ngani lapha uPaul ukuze senelise ukunqoba ngendlela laba oEnoch labo Jobe babazalwane bami laba abenza ngayo. Esikunanzelelayo lapha uPaul uziveza njengomuntu ke ose committed like ozidelayo kakhulu. So usebenzisa ke imagery ye Old Testament. Singabuyela emuva ngale ukuthi babe senza njani benikela iminikelo kwakulabo burnt offering kwakulabo grain offering but yena lapho usebenzisa i-drink offering ukuthi sengizinikele lanxa ngithululwa. Yeah, so uveza imagery elamandla kakhulu. Okokuthi ungakhangela iminikelo leyana yayisenzakala kwakusiba yi-oil kube yiwine kube ngamanzi. So lokhana kwakuveza umuntu ukubonga uveza umuntu ukuzidela ngalokho uNkulunkulu abemenzele khona njengokuthi nxa ungathela iwine kumbe uthele ilokuzeni elitsheni ungayibutha yini? Hayi ayibutheki. So laphana it's a total surrender ukuthi sengizinikele ukuthi come what may impilo yami sengiyibeke esandleni sikabani sikaNkulunkulu laphana. So usho ukuthi singazisurrender kuJehova totally. Sesi konke lokho esikhala ngakho yikho kwakwenziwa ngabo Enoch labo Jobe. Ngabantu ababezisurrender kuJehova. Thina ukuthi siphaxambili ngapha la ngale mfundisi Ncube. Kuyini umbambele uTimothy wesibili? Yeah, okay, singabala yena lana sichasise indaba esingayo uTimothy wesibili ngo4 verse 6. Ithi ngoba mina sengilungele ukwenziwa umnikelo. Right. Njalo lesikhathi sokusuka kwami sesifikile. Right. Asizihlanganiseni lo Roma ngo12 verse 1 to 2 lesijwayelele ukuthi simele sibe ngabantu abaphila benjani. Utholani lapha mhlobo wami ngamavesi la? Mina ngikutholayo ukuthi kumele ukuhamba kwethu njengabasebenzi bevangeli kaNkulunkulu kufike esigabeni lapho okungela lutho esingalugodla
ubonike umoya owawukuPaul umoya owawuvini kuma reformers ohasi ukuthi vele umuntu wangikhona uyakutshela ukuthi ngiredi ukuthi konke kwenzakale ngesizathu sikaKristu lalokho esengikwamukela sengingumnikelo bangena enhluphekweni ezinjalo kulomfanekiso oku-Ministry of Healing sake sawuthinta kwesinye isifundo ukuthi uApostle Paul nxa kulandela uPhilippians chapter 1:21 nxa sithi ukuphila kimi ukuphila uthini ukuphila nguKristu ukufa kuyinzuzo ngifunda omnye umfanekiso lapha Ministry of Healing ku page 502 nxa ikhuluma ngeservice ukusebenzela uNkulunkulu uthi ubona umfanekiso webhuloko eliphakathi kweplow kwekhuba elidonswa zinkomo lealtar so ukuthi uzimisele either nxa kuyikuthi ngiyathululwa ngiyachiswa ngikho khona lokho nxa kuyikuthi ngiqhubeka ngiphila endimeni so kuyikuzinikela lokuphelela emsebenzini kaNkulunkulu bese ngizibuza ukuthi thina esithumayela ivangeli lezinsuku sizimisela okunganani ukuthi impilo yethu ingabi dear to us ukuthi uJesu kube nguye lo msebenzi kube nguye number 1 ukuthi sehluleka mhlobo ukusacrifice isikhathi asikabali impilo ithuba lokuthi ngiyefakazela abanye uNkulunkulu esithi woza ngisebenza ngawe ngikhulume ngawe kulwana kangilalo lelo thuba kodwa kukanganani ukubeka phansi impilo yami for abazalwane bami nanku umbuzo sichitha amathuba anganani uyazwa lo sisenzela uKristu usacrifice okunganani for umbuso wasezulwini impendulo yakho ngeke lo mbuke lo mlalelo akuzibuza umbuzo nalo uchitha amathuba anganani usenzela uKristu mina okungithinta ngayo uPaul uzasebenzisa esinye isibonelo sika Korinte wokuqala ngo9 verse 24 siya ku27 eveza ukuthi baningi abangena emjahweni but bengena emjahweni ayisibo bonke abathola yini umvuzo abese sithi futhi abantu laba ba practice sibili nzima befuna umvuzo onjani obunayo ophelayo kodwa thina onganjani ongapheliyo abese khuluma amazwi athinta lapha abese sithi yena ke mina kangenzi ngaleyo ndlela ngezinye indlela sengiqalisile lolu hambo loKristu kalula ndlela yokuma luyaqhubeka ngize ngithole ini umvuzo wokuphila ongunaphakade uverse 27 abeseveza lapha ukuthi iprocess yokukwenza lokho angitsho kusukela verse 26 actually uthi yena nyawudinda uverse 27 nyawudinda umzimba wami ukuze mina engithumeza abanye nganjani ngalahlwa ini uqobo so kule element ye temperance nxa siphakathi kwalolu hambo ukuzithiba kule element yokuthi sibe kwazi ukuthi uyaweka futhi along the process so ke kufanele ukuthi kungabi lesikhathi lapha amehlo esiwasusa kubani kuye uKristu aswabekeni kuye njalo kakhulu siqhubeka la ufuna utsho bengifuna ukugcizelela lapho kuRoma iverse okwakhulumayo maybe asayibala uRomans 12 verse 1 and 2 I think iyasincedisa kakhulu nxa sizama ukuzwisisa i-living sacrifice ukhuluma ukuthi ngiyalincenga bazala ngenxa yomusa kaNkulunkulu ukuba linikele imizimba yenu njengemihlatshelo ephilayo living sacrifice fully engcwele lemthokozisayo uNkulunkulu okuyikukhonza kwenu ngomoya verse 12 lingavumi futhi ukulingisa umhlaba lo kodwa liguqule ingqondo zenu zibe zintsha lapho ke liza kwenelisa ukuhlola lokwamukela lokho kuyintando kaNkulunkulu intando yakhe elungileyo ethokozisayo lephelele so uthi lapho ke liza kwenelisa so ngamanye amazwi akweneliseki alubana sinjani bathandekayo ukuthini sinqobe nxa singavumela ukukonforma lo mhlaba manje ngoba abantu bona ukuthi umhlaba uyathatha konke kunjani lesikhathi sona sesikhuluma ngaso umhlaba uyasithatha ngoba siyabe sesiconformed to the world kakhulu sihlobo zami siyanxusana ukuthi khathesi asiqapheleni singangeni sithathe ifoloma yomhlaba asiguqulweni sifane loKristu mhlobo wami ngicela ungikhangelele uverse ngo19 to 23
kaFilipi 2. Ithi ngiyethemba enkosini uJesu ukuba ngizathuma uTimothy kini masinyane ukuba lami ngithokoze lapho ngisamukela izindaba ngani. Ngangilaye omunye onjengaye othakazelela inhlalakuhle yenu ngobuqotho ngoba abantu bonke bazifunela okwabo hatshi okukaJesu Kristu. Kodwa lina liyakwazi ukuthi uTimothy usezifakazele ngoba njengendodana loyise usebenze lami emsebenzini wevangeli. Ngakho ngithemba ukumthuma masinyane lapho sengibonile ukuba izinto zingihambela njani. Nansi indoda la elesimilo esihloliweyo. uTimothy kulamavesi ambalwa ebesifunda ngawo. Ungavula iBhayibheli lakho uzathola ukuthi uTimothy uyaqanjwa kakhulu. kuThesalonika waqala ngo3 verse ngo2, Korinte waqala ngo4 verse ngo7, 1 Timothy 1:2 ekhulunywa ngaye ngesimilo sakhe. Uthini kanti uPaul ngoTimothy okwenza athathekiswe ngoTimothy esimele sikukope singakufunda njengenceku lencekukazi zikaThixo? Kuyini ma qualities bani aqanjwayo lapha ngoTimothy angabe ayelakho? uTimothy uvezwe njengenceku ethembekileyo kuNkulunkulu. Asengicabanga mhlobo mina vele ivesi leyimali ukuthi mina ngithembeke okunganani kuNkulunkulu. Even ukuyamkhonza uNkulunkulu kwenilanga ngikhona kwenilanga kangikho, even lesikhathi engifika ngaso uyayibona indaba. Kodwa uTimothy kuthiwa ekusebenzeleni inkosi wayezimisele. Ungayifunda ku2 Timothy 1 verse 5. Right. Ithi ukukholwa kwakhe kugenuine. Angikwazi ukuthi kuqotho. Kakubazwanga, kakuzenzisi, kazenzi okholwayo, kodwa uyakholwa ngeqiniso. And nxa esithi lindoda leli yakwazi nisebenzelayo and ngihambelayo, sesingene phakathi kwenhlupho sisebenza indaba yevangeli leyi. Lo uqotho sibili uzimisele futhi uNkulunkulu umseyiva ngenhliziyo yakhe yonke. Ngicabangile ngathi thina kungave ukuthembeka kwethu emsebenzini kaNkulunkulu. Ngavele niswela imali angisekho ngisadinga imali. Kungavele kube lolunye ulutho olungani luthinta eduzane lempilo yami akangisekho empilweni emsebenzini kaNkulunkulu. So uTimothy uvezwe njengesimilo nje sisebenze siqotho kakhulu ebekufanele ukuthi nganje ezisebenzi kaNkulunkulu siyazuza isibonelo kuye. Wayethembakele. Okunye sikufundayo ngoTimothy kuyini? Ngoba uTimothy wayephila ufuna inxe lesebandleni elinjengalo naleli kakhulu. Ufundisa incube ehlukunyezwa. Uyazi kwesikhathi siyahlukumezana phela sisebenza sonke. Uyakwazi ukuthi akulandawo elomsindo njengebandleni kwesinye isikhathi. Uyazi lapho kumele kube lokuthula. Uthola abantu bexabana ngomsebenzi kaThixo nalo ukuthwaliswa nenzima. Kuthiwa uTimothy la wayesiba sezigabeni ezinjalo. Kodwa wayigcina wayesiba nje wayekuthatha njani lokho? Okungithinta ngaye lapha uPaul nxa ebekhuluma lapho uyaveza ukuthi uyisisebenzi engisithembileyo. Right. Okuvuma ukuthi la nxa ngingaya kwamanye amabandla ngiwavakatshele ngijiye yena lapha ngikhona. So uyamveza futhi as a co-worker ukuthi basebenza ndawonye emsebenzini kaNkulunkulu. Adlulele phambili aze amthathe njengomntanakhe. Kunjani? Ukwenza amthembe amkhulise asebenze naye njengendodana kabani yakhe esazi ukuthi kasoze phela umuntu ngathi indodana yami angitsho ukuthi indodana le kufanele isale iphila njengoyise angitsho ukuthi ufuzuyise. So ke umpostoli uPaul lo Timothy sibathola sekuyilokho ukuthi la nxa uPaul engekho kuzwakala sengathi unjani ukhona ngoTimothy. So umbuzo engilawo ukuthi kwesinye isikhathi silabaqhathi bethu kambe emhlabeni engekho singasebenza ngendlela ephakemeyo sengazathi bakhona. Kumbe futhi sisebenze ngendlela ezakuthi nxa befika babe bamangala ukuthi ebengicabanga ukuthi uzakwenza kula kodwa izinga selingabe seliphezulu. Abanye bachiya amabhachi esitulweni ukuthi hayi ngikhangelela ukuthi ufuwa kanjani achaye. Esikukhangelelweyo singakabali umsebenzi walapha emhlabeni sonke siyizisebenzi sizikhonzi zikaNkulunkulu. uNkulunkulu ujonge ukuthi umsebenzi wakhe uye njani uye phambili asithembekeni sengathi siyambona ongabonwayo. Actually uPaul ukhuluma kanje ngoba
proven record right kaTimothy. yes Wayikhangela i-character yakhe ukuthi wayihlola ukuthi undoda lo ngibe laye la ngaba laye la ezigabeni lapho obekungaba justified ukuthi abaleke kumbe akhalale kodwa ke uPaul uthi hayi ezinhluphekweni zethu kukho konke lasekuqiniseleni konke ngangilaye. So nxa ukhangela usister wayithi usibhalele lapha na ku testimonies for the church volume 5 page 344 ukuthi umlimi uzavuma ukuthi izehlakalo lezi zehlele amaKristu ama provocations uthethiswa usolwa uhlokoza abantu ukugulelwa ukusitshaya ezimulini ukufelwa konke khona lokho umlimi uzavuma ukuthi kwehlela amaKristu ukwenzela ukuthi izimilo zabo zibe refined zilungisiswe. So engakwazi ukuthi kambe thina nxa kuyabe kufika lapha kulezi zigaba yikho phela uPaul emlethe uTimothy ngoba udlule kulokho bechawa konke besenza konke khathesi uPaul ubhala enje usentolongweni ngenxa yani kuphela ngenxa yevangeli wayengatshontshanga lutho uPaul ebhala la. So mina kimi ngibona kuyi challenge enkulu kakhulu emabandleni phandle ngale kubalaleli lababukeli ukuthi nxa sesifikelwe yilezo zigaba simthini uNkulunkulu siyamthuka sithi hayi lapha ukuthi lokho akuseyikukholwa lokho right nanzo nhlobo ukudelela abantu phela abantu bayadelela emabandleni lapha lokho bekuhlobo zabantu but uTimothy kuthiwa wangena kikho konke khona lokho engaphathwa kuhle kodwa akazange alahleni bakithi ukholo yingqondo kaJesu. Hayi ngiyakupoint yokuthi yikho kwenza ukuthi ukholwa kwakhe kugenuine. Ngala siKristu esigqokwayo siphinde sikhitshwe. Nxa usunyathelwa ikhonzi khona lokho ukuthi uyathethisa back uya retaliate uyabisela okubi ngokubi uzitshela ukuthi yikuthi bona bangenze so. Indoda le yayigentle le kuthwe khona lokho ukuthi ungathethiswa ubisele ngelizwe eliphansi elipholile lingathethisiyo kuveza ukuthi wena udalwe kutsha. So ukuthi siyasilela mhlobo ukuthi umoya oyingcwele nguye yabe secaca ukuthi lo kaziphileli lo abanye abangani bakho beze bekubuza ukuthi ungenza uyibhare lawo uyakubona ozelwe ngomoya umnene njengoJesu uJesu wathethethiswa kathethisanga back. So siyamdinga uNkulunkulu ukuthi kabusa impilo zethu kakhulu. uJesu ngikhumbula amazwi kaJesu kuma beatitude laphana uthi yena lina libusisiwe uba belithuka belihlukuluza ngebizo lami mkhulu umvuzo wena ezulwini. At some point uyakhuluma futhi uJesu hayi lo kutshaye ngempama esihlathini lesi niphesinye isihlathi lanxa iziningi izibonelwa zisebenzise laphana kodwa ngikhuluma ngempama sibili kutshayile ibuhlungu okungakanani kodwa usuyizwile ubuhlungu aphinda athi thathe esinye isihlathi. Ngicabanga ukuthi uyabusuka kwenye level suka esinye isigaba sokuzwisisa okubizileyo awukhangelanga lana mumo kuphela ukhangela ukuthi okay ngingachaya ngiyise lesi isihlathi ababonayo baza kuthini ngoJesu engimkhonzayo. Ngicabanga ukuthi lokho isukela khona pha ipride esikhathazayo vele uthi angenzwa njalo. Ngicela ungikhangelela amavesi la u25 to 30 uFilipi 2. Kodwa ngibona kusweleka ukuba ngimbuyisele kini uEpafrodithu umzalwane wami isisebenzi kanye lami lebutho kanye lami oyisithunywa senu futhi elamthumayo ukuba akhangele izinswelo zami ngoba uyalikhumbula lonke njalo ukhathazekile njengoba lezwa ukuthi wayegula ngempela wayegula njalo waphosa wafa kodwa uNkulunkulu waba lesihawu kuye njalo kungayisikho kuye kuphela kodwa lakimi ukuba angiphephise osizini phezukosizi. Ngakho ngitshisekela kakhulu ukumthuma ukuze kuthi lapho limbona futhi lithokoze lami ngibe lokuncineka okuncane. Mamukeleni enkosini ngokuthokoza okukhulu njalo libahloniphe abantu abanjengaye ngoba waphose wafela umsebenzi kaKristu wafaka impilo yakhe engozini ukuze
angiphe usizo elingangiphanga lona. Nansi indaba. Khoya amadoda amele ahlonitshwe yiwaphi vis-a-vis indlela nesihloniphana ngayo. Nansi indoda okuthiwa ngo-Epafrodito lo simthola kanye lapha eBhayibhelini kodwa uPaul ukhuluma amazwi amangalisayo. Ngaye kuyini esikufundayo ngendoda le ayelakho esingakukopa kusizukulwane sakhathesi? Isizukulwane sakhathesi senza okuphambanele eBhayibhelini. Right. Ya ngoba amadoda ahlonitshwayo ngamadoda alezimali. Right. Lanxa abe egangile lanxa abe senze ezinye izinto ezilongele mali ebandleni engakhuluma ngoyolalelwayo. So umhlaba vele uyenza njalo. But nxa sesikhangele eBhayibhelini lapha indoda leyo ngu-Epaphroditus yayindoda eyayimnene, yayindoda njalo eyayilibutho, a dedicated man emsebenzini kaNkulunkulu. Njalo uPaul uthi waze wabeka impilo yakhe engozini ngenxa kaKristu. So uPaul ebesesithi liwananzele liwahloniphe amadoda anjengala. So ngamanye amazwi amadoda azinikelayo, amadoda alokulunga kukaKristu yiwo adinga ukuphiwa udumo kakhulu. Yes, and kuthiwa egule wayengafeki kuthiwa ngeqiniso wayegula labanye kuthiwa uyakhula yewe. I think okunye okungithintayo lapha yilokho uPaul uyaphendla avule indlela yokuthi lindoda izonjani izosebenza ngoba uyathi uthi ngiyamthumela kini mamukeleni nansi CV ayilethe uyilokhu la lokhu udlule ebunzimeni lobu la lobu kodwa ke yenzani njani mamukeleni. Ngicabanga ukuthi kulesinye isifundo esisithola kulabo asebesaziwa njengokuthi ubani vele nguye umfundisi, ubani nguye elder, ubani nguye ubani. Kuhle ukuthi senelise ukuthi sithathe lo muntu obengela bizo ongaziwayo ukuthi wenzeni azonjani simintroduce ukuze kuye kusebenzeke kungabi kuvele lami ibizo ngoba vele ibizo kakuvele likaKristu. So uMpostoli Paul utshengisa futhi ukuzithoba ngalena indlela ephakamisa lindoda. Nansi indoda nhlobo engajwayelekanga ukuthiwa siphakamisa yayingela mali ingela simo esikhulu esigabeni kodwa indlela ezinikela ngayo emsebenzini kaMlimo kumenza abe mkhulu khona kade sikuthi umntanga yehla uza kuphakanyiswa kakhulu. Kuyini ongakutsho? Engufundayo lelizwi likaNkulunkulu elithi those who honor me I will honor. First Samuel 2:30 laphana laba abamphakamisa uyabona ukuthi i-definition kaNkulunkulu ngomuntu omkhulu le definition yomhlaba vele siyeni abantu abengesaba uNkulunkulu abachitha igazi besiyazuza imali besiba bakhulu yibo umhlaba obahloniphayo. Kodwa uNkulunkulu uhlonipha leyo ndoda ezakwehla ithobela intando yayo ihambe izimisele evangelini. So ngicabanga ukuthi thini lihlo lethu kufanele libone njengelihlo lani lezulu ukuthi ubukhulu ngoba kodwa lathi umhlaba ususingenile ngoba lathi ivini ebandleni mfundisi kwathini emabandleni vele kwesatshwa abantu abalemali benjalo kwesisikhathi imali yakhona iyatshontshwa izuzakala ngendlela ezithini yibo mhlawumbe abangama church yibo abanganjani bakhanya bengabantu abaphezulu kodwa ngicabanga ukuthi kuzabonakala ekucineni ukuthi yikho ukuthi wasizamangala sifike ezulwini. So uNkulunkulu ukhangela ngelihlo lakhe ufuna indoda elenhliziyo emesabayo kakhulu. Kuya sigoqe sithini lindaba ebesingayo iviki lonke fena le. Engakutsho maforo lapha labalaleli lababukeli ukuthi ke uNkulunkulu ukhangelela ukuthi nxa sesimamukele sithi shine njengezinkanyezi emhlabeni omnyama. So ngamanye amazwi umhlaba omnyama udinga amadoda, udinga omama, amajaha labantu abazakhanya lanxa umhlaba onjani omnyama. Njalo futhi sikufundileyo ukuthi it is possible kuyenzeka ukuthi umhlaba omnyama onjalo uwonakele umoya ingcwele singamvumela ahlale phakathi kwethu kuyavuma ukubana simkhanyele ubani uNkulunkulu emhlabeni onjani omnyama onjalo. Enye indlela esingayenza uPaul usiphile kuRomans 12 verse 1 and 2 ukuthi singavumeli umhlaba ungena kithi
even ungena phakathi kwebandla Yes. ngoba singaba conformed to emhlabeni kuzasenza kube nzima ukuthi simkhanyele ubani uNkulunkulu. Izibane zethu siza njani? Zizacima kakhulu. Siyabonga mfundisi wami Ncube. Mina okungithintayo kithi sonke balaleli lathi esibukeleyo ukuthi uNkulunkulu uzimisele ukusebenzisa loba ngubani. Loba nongazange waba lebizo elithile kumbe waba lembali ethile, singasabela ubizo lwakhe futhi sila umkhumbulo ukuthi sonke sonile kakhopheleleyo kodwa kungumusa kaNkulunkulu lethile usindiso kithi, asilwamkeleni sijabule kilo. Kakhulu. So kuyini ongasitshela khona ikakhulu sigoqa lesi sifundo, siphetha sona lesi sifundo ebesingaso isifundo ebesisikhumbuza ukuthi bakithi mina lawe simele sikhanyele uKristu. Siyizibani. Umlima ngana ngasisiza ubusosikhuleka. Siyabonga. Mina ngifisa sengike ngathintana labantu abaningi abakhanya besesaba ukwamukela ivangeli. Bathi hayi kuba ngumKristu kunzima kumbe hayi ukulandela uJesu akulamuntu ongamlandela aphelile. But isifundo lesi babukeli labalaleli sisivezela ukuthi ukuba ngumKristu kwethu kasomandlethu okufanele siwafake ukuze siphelele kumbe ukwenzela okungenza ukuthi sibe lokhu umlimi asibizele khona. Kodwa kasamukeleni uJesu, sivume asicontrol, sivume asibuse, sizathola ukuthi uzasebenza kithi. Esizabe sesikwenza, sesikucabanga, sesikwenzela abanye, kuzabe kungabi ngamandla ethu kodwa kungamandla kaNkulunkulu. So okwethu ukuzinikela siphelele kuNkulunkulu. uNkulunkulu asibusise, asicimezeni isikhwelekeni. Baba wethu oyingcwele, mdali wezulu lomhlaba, sibonga isimanga vele sokuthi umuntu uyaguqulwa oyisoni abe ngopheleleyo. Sibonga amandla olawo awukurecreate izoni. Udinga kuphela inhliziyo zethu ukuthi zivume. Lapho sesivumile ukuthi usebenze kithi, thina sizavela ngemisebenzi yethu, ngokukulalela kwethu, ngokuhamba kwethu, ukuthi thina sesikhanyiselwe, sikhanyise futhi lemhlabeni osemnyameni. Sisize siphile impilo enjalo ebuswa yibukhona bakho, ebuswa nguwe, kungabi yithi kube ngoKristu. Sisize sonke as Christians, as your children, sicela ukuthi usamukele, usinqobele. uJesu esiza sibe sesiba khona ebukhosini, hayi ngokuthi senzeni kodwa ngalokho uKristu asenzele khona eCalvary. Ngaye siyabonga. Amen. Amen.